Tonakgolo David Makhura o tlile a tlhatlhela mafelo a go entela ka provinceng la mathomo o eme ka Diepsloot pele a tla fetela Riverside mo mokgekolo wa mengwaga e 103 a beng a tlhabelwa moento wa gagwe. Makhura o be a farafarilwe ke molekgotla phetiši wa tša maphelo. O gateletse bohlokwa bja moento pele lepotso la bone la COVID-19 le fihla gape le go šireletša setšhaba kgahlano le mehuta e meswa ya twatši ye. If you ask us what we are dealing with now is really the ravaging impact of the Delta variant. And the best way to deal with this, the scientists are saying that we must do everything. The fourth wave may be ahead of us. That's why we have to vaccinate and vaccinate and vaccinate. Ka baka la go dumelela batho go no itlela ka ntle le go ingwadišetša pele, province e kgonne go tlhabela batho ba go lekana 2020 ditišing tša go entela tše 33. The walk-in program has given an advantage to be opened up because most of the people decide sometimes at that point that they are coming through for the vaccination. Lefapha le loga maano a go hloma ditiši tša nakwana tša go entela go ralala le province nakong eo e sa fetšego pelo.